Nam taka jeplak po jopi banyak terkap mengi kebalang. Pan ai katu kan ni kecip aku ide pakai cepuk kriak jadi kebalang. Presiden persanyang ia kaji sesama snot ke ba arpusau ke bandong naduk ke arpo terik. Hadu arpo atrik Februari jo nam ajar penriu. Tinggi dan hang ni i temsan video yang belum cerman jo kebalang. I Mr. NBS Laurin yang belum seketi jo kebalang. Nanti temsan S orang pada seketi jo kebalang. Nang ta i temsan TI laurin yang temsan RS nongrum nang ta i Mr. O korba belum basraman jo kebalang cukup porba cepat nak kasnong nang ta kita duk ni Mr. Si akan si belum rong ba jo kebalang i Mr. IS nongrang i rang ba jo kebalang te ni ai keblai pi nang ta kan kepol ke ba pelak banyak terkap i kebalang nang ta ban ai katu kat ni kecitip digede pakai cepuk kriak jenging kebalang ban priang yang ni kesamla sinot sengi te Kendiat ni kuat ban ai katu kani jingtip abidai bagi dia jadi kani kasinot berkata kalong ba ajadai ba kini ki kirti kesekian ki banwan sekani ke jeseng te gidan sautuli ki surok ki ban position ni sepusanyang te kawai ke bangi kuat banyak tu ki para bangi baro la kalong kino kam ki kuat idukis kalong ba kadistan nang tai na merang Sani siapa sanjang kedon kumba 2 km approximately. Di namta kitu kibawan kiba apat kapoin kalong ba nagamta kitu bawan na East Kasihil District kinyat langba na Mairang langba kasnong Masawa hadien jong ko office jong UDC ka Eastern West Kasihil District bandrung sekali yang kemon banyak langba jong kasnong bandang khalek nang ta siapa sanjang. To kiba apat kalong ba kibawan na tapon jirang bat kiwi pak kicaka la kalong na riang duo ki bat kiwi pak kicaka kin rung lomba ka strok nong khlau nang ta kin poi semau sud baya mau nai nang ta kin poi semau pernai bat asia pusanya ti kibawan na ke thai nong stoin kin rung lomba ka snong krok ba lang tor dong bak se tu pusanya ti kebasan pat kibawan nama sunram na Sheila nama korwat na rang thong nama plang bagi wei pakai caka ki sebab banjai lengba na mairang baya mau sawa tupu sayang tiga menriu ki bawan na paryong na nong senri rang blang pangdiloin itu kinya hi na kajuk ka benta ke balak kedo ha ka poin kebasan ti ki bawan na kitain mau sundam kinya lengba na sorry kini ki bawan na thai nong kinya lengba na mau nai baya mau panai tu pesanyang. Te kini kibuan na lengkoi kinyak lengba bentes dong bak bentes dong bak kesek buat tu pesanyang. Tu kita kilong katu kat ni ki information ki bak ngilaban ai namta kibawan sekani kerja sedap sinat kamlong ha kani nadu apostolik hadu arpu adrik beri ajar penriu. Ya bedai bakat development part nakaliang jong ka office jong ka Eastern West Kasihil District Maidang Government of Meghalaya lengba Sri Enongbri belong Additional Deputy Commissioner ilayo ban constitute ya ka coordination committee ha ka kaliang ke department baphe job sarkar kuntup ru ya ki representative nakaliang ka balang bagi dekhot jong ka steering committee jong ka jesa samla monai pistri bapun khre ikini ka jeseng samla sinot nilayo bagi kendu ha ka 8 Oktober jong kendi ka senam ajar pesan office DC Mairang Eastern West Kasihil District Government of Meghalaya banyak pil jumun ya kejipin kre yak senot la kalong yak tisingkin road ka bam di ta ka electricity ka parking lot bat ki wei pat ki jeng pam wei dai bat kani dikset ni senot ke ka arputik nombar isu sebun arjar pesan isu sebun pada kaliang ke office jong ke DC Mairang ringkat bat ki officer jo department prepare kilawan banle ya ka inspection ha ka baidai bat ki lisi singkien ki parking lot kenang bat persuk ki pai ba ki sekani ke jeseng ti ka ba pat kalong ba ha ka 2 Februari jong ka sistem ajar penriu nakaliang isungu sibun ba nakaliang jong MLA jongi local MLA Mairang constituency uba Srimat ba lengdo
bolong ju haju kapol Minister of Power Government of Meghalaya ulayu ban ye kenduk yang ngi kabalang badu ban lek pendap ya ka inspection ha ka baidai ba kilti sekian ki parking lot bat ki wei pak jaka ki baidai ban ha baidai ba jepuk khia jangi ku kabalang ya kesinot ti kita kinong katuk ni ki kam ki ba ku kabalang nyelayu ba pendap ha ki dai ba ki piang jangi ku kabalang ya kesinot hak baidai bat ka mariang lene ka short environment te ngasukwa banyak thuk kumni ya ki nongwan borok sekdi jeseng sinot bakata kalong ba kemeningkong la kerpat ya ki officials jo ka jesema sinot ki dekhot ba ki dirkit ba ki subha ban ra apa ya ki jain sai namar bakani ka caka kalong ka bakret ba te ka baar ka snong borok ka wei kamdon ya ka isosi ban ong ba kamdon ya ka net bok ba biang di bat ka net ke kambiang hi hakani ka than ka jongi lene ka snong area ka snong borok wei ka ditang ka net Airtel te ka balai pat kwa pan ye thui phi ba sakani ka snong jongi kinik srok kilong ki bakhim te kita karpat makata pra bagai baro ki bawan sin jesang ba ki sabha banaya pikir bha balai nak induk nu cik ye ke ba pila bin kendu te ka basau te namar ba ye ka kalong jesang ngilapan baik kum kabalang rengkat bak sinot ba ka jeseng kan long hang ni apo long rom badan ru ka pasar keba ting kerpat yak baro ke bawan sek ni jeseng bak sebah ban rai ke jang siang kenang ba kan persuk ipi haba phi sakri yuble hakani ke jeseng ti kebasan namun tak ki kali ke badan ni ki karpas ya ke ba mangi kabalang ila a sapi ting ngilapan baik ba pinjang ha ke parking lot ke ba arfuar ya ke ba kanging ke balang ila penbaik te ke ban riu ha ke baidai bat ke parking lot nak kaliang jong ke balang rengkat bat ki official jong ka police department jong ka Eastern West Kasihil District Government Meghalaya ngilayo bat penbaik ya ke jaka yang kali kenang ban light nak ni ke traffic jam te kita ke long kat tu kat ni ki jingtim ki ba ngila ban ai nak port kenang ba kat persuk ik prabangai barok ki bawan sakani jeseng sinot kapan long hang ni kapan persen yang persen distrik mau naik pestri hak tarik arpo hadu arpo Februari jauh ni kesenam arjar penri. Kalau kan nak liang ka senang kuntu di kam ko biang ni tian nak liang jongi tu nilai pek dekat ka liang ni kinuan ji sang nek tian nak liang jongi banyak pek lang nam taga ni ka kam markidan hadu kuntu la kedo di store menit kali kinuan yang ngido sadu ka ba shu at me ban ne ko ka wan ni ki tan nong reng mang ka don ko ka tra drit chine ka ba na ha ni ki da wan na ka sunong molum ko khang din din molum ka lang kan ni ba chine kan ki chu kan yak ki bala ban yak chimuna ri la ban yak ki ba yak chine cha ko khang din din la ban yak na ba kan khamsuk ya ki ro di wan ma kali ha kali ri du la biang ban yak tang ba kai chiteng la don rong mar chiteng itu jeka tang ba suruh kendor kalau tak kali rugi lagi. Yang mentai gini ki lokar teksir ki kamai situ ki ya ini tu jeka. Jeka ni kawai ke baju abu kai mangi mana ni sekemat USP rutai usah lagi benpai ki jeka bandung kali sini. Kemudian kin nang tai nak ciru jeka sawas sebat west don kilat ben nak ciru kilat ben tenat ben kiu siru senang dom lo pek suruh ke batamai minta nyai nak turu. Kita ke bawah nalar tu nampak seru ke dalam tu surat bagi la pembian pembet. Kita ki nundot ngino ki jing try bagi ke yuan sini. Jadi nundot teng-teng ki ong ba kata ke pungsanyang ke don si so citom bagi patib ha. Lagi ni kalau pakai jeka ke kelut bagi kali ke bawah kalau one way ki bagian hang tur pembian ni dak la ki mla banyak cepat ki nyang no bat ki sapai dak la dak kam kata ru ba. Nah try nak kalian ke police department ka sa. Dak lang ya kata kam ni ka balang buat naik ini kam. Jadi sini banuan tang senang pelang di jaga ba. Tarung kami kan bahkan dan kaji itu tak macam ni jesek. Taruh kalau mengisi pentolang yang pun nak yang ini. Ini tempat cerman. Tak lihat.